Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın her başımız içinde. Kılgan ibadetlerimizni kabul kılıp, bilip bilmey kılgan günahlarımızı gafo eylesin. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxıdı, ahirette ahiret baxıtları nasip ete kursun. Allah Teala şifası bulmagan avrulardan saklasın, avurgan avrularımızdan şifalarını bere kursun. Hamda indi şu dünyalarımızda Allah Teala'nın dinine hizmet kılıp, ol riza bulgan ameller kılıp sözler söylep işerge nasip eylesin. Muhterem kardeşler, indi inşallah bugün sizlerle bitesi sözümüz bulur. Ol kardeşlik hem yaratu hakkında, bir-birini yaratu hakkında. Niçin degende, muhterem kardeşler, biz indi bu temaga iske çerip kat-kat aylanıp kaytabız. Müslüman kişileri arasında nindidir tege kampanyon degen gene münasebet tugul. Müslüman kişiler arasında bularga tiyiş yaratuga negizlengen münasebet. Bir-birinden fayda islewgine tugul. Naq mene bir-birini yaratıp yaşarga, bir-biringe yaratıp münasebet kılırga tiyişli. Niçin degende bu kökten alıngan yaki bizlik kişiler oylap çağırgan bir tugul. Mana bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi de sahabelerin yarata hem sahabeler de yaratalar. Bu aytan bit fayda içingine tugul. Hem gumumen Allahu Teala'ga bulgan münasebetimiz de bizning şuşa yaratuga negizlengen. Kayber kişiler mesela Allah Teala'ga ışanalar. Allah Teala'nın koşkanların utiler. Ni sebepli? Çünki ol cennet biri. Eğer de tanlamasın tamokka kirdi. Manda logik yaktan qarasak, bizning şunday bir münasebet şulay bitinde. Kompanyonski. Biz üzerine göre kilişu tüzüdük Allah Teala bilen. Men seni tыңlayım, sen mena beresin. Men seni tыңlamıyken jazalıysın. Bik jaylı münasebet. Kayber balalarının da etiyenileri bilen şunday münasebet. Akça berseler yaxşı, akça bermeseler kerek tugul. Mında indi bu negizlengen nindidir fayda aluga. Ir hatının da şulay yok münasebetleri. Kay vaqtda mesela hatın kızlarga aytasınken işep eringni tыңlamaysың desem, ул bit иге акча алып кайтмайды. Ягъни bu birisi bir işini işlemese, ikincisi onun öz işini işlemi. Alarның arasında kilişu. Alar nidir kilişingende şulay yaşaylar. Dostlar da şulay. Şulay bit mene dostqa yaşaldıratasың, yardımga kile almay. Aha demek dost tugul. Bitti. Dost bulgaçtan demek nindidir kilişu var arada. Mene bugün dünya şuşu kilişuga kırılgan. Niciktir. Bir-birinden fayda kitesin. Allah'dan da, etiyeniden de, dosttan da, baladan da bitinisinden fayda kite kişi. Fayda bulmasa demek indi ol girmi. Faydası bulmasa. Kapitalizm üstüne göre. Kapitalizm dinge de köşer şolay kırına. Lakin muhterem kardeşler bizning Allah Teala bilen münasebet faydaga gına negizlenmeden. Allah Teala'ga bizning münasebetimiz indi biz onu yaratабыз. Şoňa göre Allah Teala bizge birse de biz riza, birmese de riza. Iň mühimi Allah Teala anga tabunudan bizni mahrum etmesin. Lakin biz anga tabunabız cennet ümitlenip tugul. Çünki cennet bulmasa da cehennem bulmasa da Müslüman kişisi Allah Teala'ga tabunur idi. Namaz okur idi, tabunur idi. Niçin? Çünki fayda kütmeysin eğer de sen yaratsan birersin. Yaratu ol şuşu kişini yaratırga mümkinçilik bulu, yaki şuşu zatını ol uzi senin için bulek. Ol uzi senin için bulek. Kay vaqtda mesela yaşaqta çınçınlap yaratasın bit birer kızını dep etiginde. Sen onun kolunda tutup qaramaysın. Şaqlapta qaragaның yok senany. Yaşlık muhabbeti. Sana kerek de tugul. Ol senin muhabbetinin kişiligine bir neçikte tesir etmey. Sana
Аның булуы үзе бер бәхет. Аны ярата алу синең өчен үзе бер бәхет. Демәк, менә шушы ярату ул үзе синең өчен бер бүләк булып тора. Менә шулай әйткәндә, мөхтәрәм кардәшләр, динне тотуы җиңел. Чөнки әйткәнебезчә, әле бер көнне интернетта шулай сорау бирделәр. Берәү кеше әйтә, мин ди намазлар укыйм ди, диндә нык торам ди, динне өйрәнәм ди. Тик кайчагында менә шушы шикле әйберләр күрсәм ди, диндә иманым зәгыйфләнеп китте ди, бер заман намазларымны да ташладым ди. Шикле әйберләр нәрсә инде ул? Ышанып булмый торган шикле әйберләр теге, мөгъҗизалар берәр нинди. Мәсәлән, Муса галәйһиссәлам янына үлем фәрештәсе килгәндә, Муса галәйһиссәлам сугып аның күзен чыгара. Бу бит инде фантастика, тегеләй була янда ул теге мөгъҗиза, шулай дип, шундый әйберләр ишетеп шикләнеп ди, ул кеше үзен шулай бит диндә нык дип уйлаган. Ләкин бу әйберләрне кабул итмәй итә алмаса, ул диндә нык түгел димәк. Аның дине ул менә шушы килешү. Син миңа, мин сиңа. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне син яратасың икән, кабул итәсең. Безгә аның хәтта дәлиле аңлатмасы да кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән икән, димәк шулай. Кайбер кешеләр, татар кешеләре әйтәләр, мәсәлән, Коръән булырга тиеш татар телендә. Без аны аңламыйбыз. Татарлар риза булганнар. 1000 елдан артык Коръәнне гарәпчә укыганнар. Хәзер риза түгелләр. Аңламыйбыз диләр. Мен әйтәм, сез намаз укыйсызмы соң? Юк ди. Намаз укымагач сезгә Коръәндә кирәк түгел инде, нәрсәгә инде сезгә? Аларга намаз укымаска сәбәп кирәк. Нишләп намаз укымыйлар? Коръән татарча түгел. Ләкин Коръәнне татарча эшләсәң дә, алар барыбер намазга басмаячаклар. Аларга сәбәп кирәк. Чөнки юк Аллаһ Тәгаләне ярату. Аллаһ Тәгаләне яратсаң, син аның теле дә мөһим түгел, шулай бит. Һәм син аны эшлисең. Менә шушындый ярату җитми, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар арасында да. Чөнки мөселманнар бер-берсен яратсалар, аларга яратырга сәбәп кирәк түгел. Аларга ярдәм итәргә сәбәп кирәк түгел. Алар үзләренең вакытларын дусларына җәлләмиләр. Һәм алар шушы кардәшләрен хата кылсалар да күз йомарга әзерләр. Чөнки яратсаң, син кимчелек күрмисең. Өйләнешкән вакытта да бит беренче елларда кешеләр матур яшиләр. Чөнки яраталар. Аннан соң ярату бетә. Хатын да ямсезләнә, ир дә ямсезләнә, шулай бит. Минуслар күренә башлый. Ул минуслар электә булмаганмы? Булган. Яраткач син аны күрмәгәнсең. Син аңа игътибар итмәгәнсең. Мөселман кешеләре дә үзара бер-берсендә кимчелек эзлиләр. Бүген эт кебек ташланалар мөселманнар бер-берсенә. Әгәр дә берәрсе хата сүз әйтсә, хата фикер йөртсә, бер-берсен изеп ташларга әзерләр. Әле ул кеше алдында эшләнә. Кеше алдында эшләнә әле бу әйберләр интернетта яки анда башка җирләрдә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде яратып булмау аркасында эшләнгән әйберләр булар бөтенесе дә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, иннәка лa'ала хулуқин газим. Синең хылкың биек ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, син биек хылыкта ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сораганнан соң, җәннәткә нәрсә кертәсең дигәч, ул әйткән: тaqvallah ва хуснул хулуq. Җәннәткә керәләр ике сәбәп белән ди. Тaqва булып һәм яхшы хылыкка ия булып ди. Чөнки дөресен әйткәндә, калган бөтен әйбер дә шушы икегә сыеп беткән. Тaqвалыкка сыя гынах кылмау, изгелек кылу, хылыкка кергән кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәт. Андресен әйткәндә башкасы юк та инде. Шулай бит, моның иченә сыйган бөтен әйбер. Ләкин тaqва булу һәм яхшы хылыклы булу бу сине җәннәткә алып керә, шулар өстендә эшләсәң. Яхшы хылык нәрсә соң ул? Яхшы хылык ул башкаларга карата яхшы мөнәсәбәт. Кешеләргә карата, гаиләңгә карата,
якын тирәнгә карата яхшы мөнәсәбәт, яхшы хылык ул шуны аңлата. Бу яхшы хылык булмаса синең файдаң юк кешеләргә. Син намаз укыйсың, ураза тотасың, ләкин кешегә синең файдаң юк. Чөнки син әле кешегә дә файдалы була белергә тиеш, кардәшләреңә файдалы була белергә тиеш. Алар өчен син җиңел була белергә тиеш, яхшы дус, ярдәмчел, тормышын аларның җиңеләйтә торган, авырайтмый торган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм күп әйтә шулай бит. Җиңел кеше әйбәт ди. Аның белән җиңел утырасың, сөйләшәсең рәхәтләнеп. Ул сине борчымый. Киңәш бирсә дә ул сиңа матур итеп киңәш бирә. Бер туктамый өйрәтеп тормый. Әгәр дә инде ярдәм кирәк булса да, ул сиңа шундук ярдәм итә. Бер нинди проблемасыз. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның нигъмәте ул сезнең кардәш булуыгыз ди. Коръәни Кәримдә әйтелә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, фәасбахтум биниъмәтиһи ихванан. Сез Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте белән кардәшләр булдыгыз, мөселманнар ди. Чөнки Аллаһның нигъмәте булмаса, сез сугышып яшәр идегез ди. Дин булмаса, кеше сугышып яши. Бер-берсен чәйнәп эзәр була. Дин булмаса. Көнләшә бер-берсеннән. Бер-берсенекен талап алырга тели. Һәм без моны бүгенге көндә күрәбез. Әгәр дә мөнәсәбәтләр дингә нигезләнмәсә, кеше кешене кешегә санамый. Русча әйтәләр бит шулай, человек человеку волк. Капитализмнан алынган сүз ул. Малга нигезләнгән мөнәсәбәт, файдага нигезләнгән мөнәсәбәт. Шуңа күрә Аллаһның нигъмәте белән сез кардәш булдыгыз ди. Кеше үзенең малыннан кемгәдер ярдәм итә, садака бирә. Бу бит Аллаһның нигъмәте белән эшләнә ул. Былай уйлап карасак, син кемгә нәрсә бирергә тиеш? Дин булмаса, кеше шулай уйлый, мин бер кемгә бер нәрсә тиеш түгел ди. Хәтта ярдәм иткәндә дә, садака биргәндә дә ул сайлый башлый. Так, моңа бирмим, бусы мондый, бусы тегенди, бусы булай, бусы фәлән. Бусы чигән, бусы безнең халык түгел, бусы эшләми, бусы җалкау, бусы инвалид, аның үзенә шул әйбәт булган, эчеп инвалид булган ул. Менә шулай сайлый башлый. Бәя бирә башлый. Һәм ахыр чиктә кеше ярдәмсез кала. Аллаһның нигъмәте белән, мөхтәрәм кардәшләр, шушы сез кардәшләр булдыгыз ди. Бер-берегезне яратасыз Аллаһның нигъмәте белән генә. Ә булай кеше бер-берсен яратмас иде. Юкка чыгарырга әзер булып торалар кешеләр. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqu. Аллаһ Тәгаләнең җимедә бергә ябышыгыз һәм аерылмагыз ди. Мөселманнарга әйтелә шулай бит, бергә булыгыз, аерылмагыз. Чөнки бездә мөселманнарда җәмәгать һәм бердәмлек дигән әйбер бик зур урынга куелган. Әле менә бер татар кешесе әйтә, менә бер еврей белән сөйләшкәнем, раввин белән ди. Без ди раввин иде, еврейлар ди хәл иттек шушы пандемия вакытында өйдә генә дуга кылырга ди. Өйдә генә укырга, җыелмаска ди, бер-беребезгә авыру яртмәскә ди. Сездә дә шулай түгелме ди? Сорый. Менә мөселманнарда да шушыны сез эшләмисезме ди? Мин әйтәм, юк, без алай эшләмибез. Чөнки безнең өчен бергә үлү хәерлерәк аерым яшәүгә караганда. Бергә авыру безнең өчен хәерлерәк өйдә аерым сәламәт килеш утыруга караганда. Чөнки аерым утырсак, өйләрдә без юкка чыгабыз. Безнең динебез дә юкка чыга, без үзебез дә юкка чыгабыз. Шуңа күрә без җомга намазларыбызны бетерә алмыйбыз. Без аларны килеп укыйбыз монда. Җәмәгать белән килеп без дәресләргә йөрибез. Җәмәгать намазларын барыбер калдырмаска тырышабыз. Чөнки безгә бердәм булу, бер-береңне күрү ул үзе бер шифа дава булып тора. Аерым була башласак, утыра башласак өйләрдә, мөхтәрәм кардәшләр, ул безнең өчен куркыныч, афат белән бетәчәк. Без бер-беребездән аннан соң аерылып бетәбез. Шуңа күрә дә безнең өчен бу мөһим, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә,
Әл-му'мину му'лафун. Мөмин мөселман ди, кем ул ди? Аны яраталар ди. Ва ла хайра фи ман ла я'лафу ва ла ю'лафу. Бер нинди хәер дә, яхшылык та булмас кешедә, әгәр аны яратмасалар һәм ул да яратмаса ди. Әгәр мөселман кешесен яратмасалар, димәк, монда бу кешедә хәер, яхшылык юк. Ул яратмаса шулай ук. Мөмин кешесе, ул башкаларны яратучы һәм аны да яраталар. Ул яратып яши һәм аны да яраталар. Әгәр сине яратмыйлар икән, димәк, проблема бар. Кай вакытта без бит әйтәбез, мине яратмыйлар, бөтен кеше начар дибез. Бөтен кеше начар түгел, синдә начарлык бар. Яхшы кешене яраталар аны. Проблема бар синдә. Ниндидер проблема бар, үз өстеңдә эшләргә кирәк. Бәлки син үзең яратмыйсыңдыр шулай бит. Чөнки башкаларны яратсаң, ул кешене дә яраталар. Чөнки ул яраткач, башкаларга яхшылык кыла. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мөмин мөселманнар арасында ярату дигән, бердәмлек дигән хис булырга тиеш. Без Алла берсе Рамазан аена керәбез. Күп калмады шулай бит. Ләкин без керергә тиешбез бергә. Һәрберебез аерым керәбез, ләкин шулай ук керәбез әле без Рамазанга бергә. Рамазан аенда бергә булсыннар өчен Аллаһ Тәгалә безгә аерым бер намаз биргән. Таравих намазы. Һәм аны мәчеттә бергә җәмәгать белән укуны сөннәт итеп куелган. Нәрсәгә? Атнасына бер генә җыелмагыз. Рамазан аенда көн сайын җыелыгыз дип Аллаһ Тәгалә безгә киная бирә. Уразаны тотырга була иде дә, таравихны укырга була иде дә. Дөрес. Алай дөрес була ул. Әмма бергә укысаң мәчеттә аның файдасы да, савабы да күбрәк һәм бердәмлек барлыкка килә. Күп кеше Рамазан аенда нәрсә ди? Рамазан ае җитә, мөселманнар бергә йөри башлыйлар мәчеткә ди. Шуннан ләззәт алалар. Бердәмлектән, бергә булганнан ләззәт алалар. Шуңа күрә иншалла, мөхтәрәм кардәшләр, шушы бер-беребезгә булган матур хисләр белән иншаллаһ Рамазаннарга кергә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен. Иншаллаһ рус телендә дә сөйләп алырбыз. А'уду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о любви между мусульманами. Дорогие друзья, мусульмане должны не только терпеть друг друга, должны не только сотрудничать во имя общего дела. Это ислам, распространение религии, намазы там и так далее. Но еще должны любить друг друга. Несмотря на расу, на национальности, несмотря ни на что. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда вот пришел с исламом, ушли все расовые разногласия, все национальные разногласия. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, среди сподвижников кого только не было. Были евреи, были персы, Сальман аль-Фариси. Даже с акцентом они разговаривали по-арабски. Были чернокожие, Биляль, рады Аллаху анху. Были племена разные среди арабов, которые не любили друг друга. Два племени в Медине, Ансары, Аус и Хазрач, с друг другом воевали. Еще до того, как недавно только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к ним пришел, у них была война между собой. Делили власть. Кто лучше? И вот, когда пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эти все разногласия исчезли. Все стали мусульманами. Все стали верующими. И когда Абу Зар, рады Аллаху анху, в порыве гнева сказал Билялю: ты черный, сын черного, то есть обозвал его негром, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: иннака мруун фика джахилия. В тебе, говорит, есть невежество. Ты еще не совсем мусульманин. Тогда, осознав свою ошибку,
Он лег на землю, поставил ногу Биляля на свое лицо и сказал: «Делай со мной, что хочешь, о Биляль. Я тебя обидел». Вот такие были отношения до ислама. И это было нормально для них. Когда пришел ислам, уже этого не было. Поэтому мусульмане, они мусульмане, кем бы они ни были. Даже невзирая на различия масхабов. У нас 4 масхаба. И в России эти масхабы встречаются. В основном шафиитские и ханафитские встречаются. Невзирая на это, они все мусульмане. Все на правильном пути. И невзирая на это, мы любим друг друга. Почему? Потому что этого хочет от нас Аллах Тааля. Потому что Аллах Тааля любит верующих. И, соответственно, верующие тоже должны любить друг друга ради Него. Иначе это не будет верой. Пророк ﷺ сказал: «Ля тадхулуна аль-джанната хатта ту'мину». Вы не войдете в рай, пока не уверуете. Логично? Логично. «Ля ту'мину хатта тахаббу». Вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. Вот с чем связана вера. Мы-то думали, ля иляха илля сказали, на коне, на скаку, пошли в рай. Не так все просто. Ля иляха илля это хорошо. Как сказал один из подвижников, рады Аллаху анху, ля иляха илля это ключи, говорит, от рая. Но у этого ключа нет зубчиков. То есть все равно этот ключ он не открывает. Без зубчиков не открывает. Мы должны сделать еще зубчики к этому ключу, чтобы подошел к замку. Поэтому ля иляха илля сказали, альхамдулилля, ключи получили от рая. Теперь надо сделать зубчики. А что это за зубчики эти? Один из этих зубчиков – это любовь между собой, между мусульманами. Что дает любовь? Любовь дает хорошие отношения. Любовь дает прощение. Мы закрываем глаза на недостатки друг друга. Если даже видим какие-то недостатки, мы прощаем друг друга. Если даже наш брат как-то нагрубил, мы прощаем, даже не ждем извинений, прощаем. И мы всегда желаем блага друг для друга. Что бы ни делали, всегда желаем блага, без подвохов, без ничего. Однажды Умар, рады Аллаху анху, пожаловался пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр и Умар, рады Аллаху анху, они всегда как-то соревновались. Во многих вещах они разногласили. Это были 2 типажа людей, разных абсолютно. В обычном мире они бы никогда не подружились. Они бы жили в разных сторонах города, и желательно они бы не встречались между собой. Но ислам их встретил. Мало того, они еще помогали друг другу. Они соревновались между собой. И вот Умар, рады Аллаху анху, пожаловался на Абу Бакра. Абу Бакр, говорит, никогда не здоровается со мной первым. Считает, может, себя таким каким-то там, да, высокомерным и так далее. Почему, говорит, то, что ему, он меня видит и стоит, а я должен с ним первым поздороваться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, просветил Абу Бакр: зачем, говорит, ты так делаешь? Что тобой движет? Абу Бакр, рады Аллаху, сказал: тому, кто первый дает салям, больше саваба будет. Поэтому я хочу, чтобы он получил больше саваба. Представляете? То есть у него было такое благое намерение. Вы никогда, и не мы тоже все, мы никогда не поймем ход мыслей Абу Бакра, рады Аллаху анху. Чтобы это понять, надо из сердца убрать все зло, все плохое. Мы не сможем, мы живем в таком мире. Поэтому иман Абу Бакра, рады Аллаху анху, если поставить на весы, иман всех людей на другую сторону весов, иман Абу Бакра будет тяжелее. Мы никогда не поймем ход его мыслей. Им двигало только довольство Аллаха. В раю
у человека будет замок. И когда он смотрит из окна своего замка, он сможет увидеть Аллаха в одной из окон. У Абу Бакра, рады Аллаху анху, из всех окон можно увидеть Аллаха. Потому что в его жизни было так. Что бы он ни делал, он руководствовался только довольством Аллаха Субханаху ва Тааля. И его любовь к пророку, посланнику, его любовь к мусульманам, она была безгранична. И он всегда желал блага. Всегда хотел блага. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям и говорил, его спросили, кого ты любишь из своих жен больше всего? Он говорил, кого? Аишу рады Аллаху анха. А из людей, кого ты любишь больше? Из сподвижников, сахабов там, да? Что он сказал? Ее отца. Больше всего из людей я люблю ее отца. Абу Бакра, рады Аллаху анху. Он же не сказал, это хороший человек. Он помогал исламу, он сказал, я люблю его. Потому что была именно любовь в отношениях между сподвижниками. Это большое и сильное чувство, которое помогает сгладить все острые углы. Мы никогда друг с другом полностью совпадать не будем. У нас, который с нами совпадает, может быть один или два друга, который понимает нас с полуслова. На одной волне, как говорят. Это как происходит? Если ты находишь в этом мире своего друга, который подходит тебе по душе, то есть вы понимаете друг друга, да? Нашли вы две половинки, так скажем. Это я не про мужа и жену говорю, а про друга. Потому что жена – это жена, муж – это муж одно, но друг нужен еще такой, который тебя понимает, поддержит. Если ты нашел такого друга, то, скорее всего, ваши души дружили там еще до того, как пришли в этот мир. Они там дружили. И поэтому, когда вы здесь встретились, две души встретились. А с остальными людьми не так. У нас всегда есть разные среди людей. Кушаем по-разному, общаемся по-разному. Иногда можем потерпеть кого-то час, полтора. Дальше невозможно, да? То есть надо уже куда-то в другое место. Вон когда в тюрьме сидят люди, да, у них главное испытание какое? Это же их вместе сажают. Вот это самое главное испытание. Разные люди постоянно в закрытом пространстве, и надо как-то вот взаимоотношения выстраивать. И это самое сложное вот это. Поэтому любовь, вот эти вот острые углы непонимания может сгладить. И такой друг, который рядом с тобой будет тебя любить, и хороший друг, это хорошая поддержка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман валляху азза ва джалля мин амри аль-муслимин шай'ан фа арада бихи хайран джа'аля лаху вазира сидқин фа ин насия заккараху ва ин заккара а'анаху». Если, говорит, кому-то будет поручено дело мусульман, то есть он станет их правителем, и Аллах Тааля захочет этому человеку какого-то блага, то даст ему в помощники хорошего человека. Если благо захочет этому правителю, хорошего помощника. Если, говорит, он что-то забудет, этот помощник напомнит. А если сам помнить будет этот правитель, то помощник ему поможет в этом деле. Поэтому, дорогие друзья, когда правитель – это одно дело, но правителю нужен хороший помощник. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были хорошие помощники, с которыми он советовался. Это и Абу Бакр, и Умар, и Усман, и Али, рады Аллаху анхум, и остальные сподвижники, которые давали советы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, советовался в военных делах. Он советовался, что делать с пленными после Бадра. Он советовался с ними, он же не просто решал. Во время Ухуда он советовался, что делать, выходить воевать или остаться в Медине, обороняться. Он советовался. И они давали ему хорошие советы. Вырыть ров вокруг Медины. Кто посоветовал? Сальман аль-Фариси сказал: мы, говорит, персы, так обороняемся, ров роем.
И у каждого из этих сподвижников были хорошие помощники. Умар, рады Аллаху анху, в одно время издал указ, чтобы никто из сподвижников не покидал Медину. Из старых подвижников. Он говорит, почему? Вы, говорит, хотите меня бросить здесь одного? Сделать дела мусульман? Вы должны быть со мной. Советовать мне. И вот поэтому, дорогие друзья, если вы какой-то начальник, директор и так далее, всегда нужен хороший помощник рядом. Если вы глупый директор, то вы назначаете себе лизоблюдов, которые будут только блюдечки держать за вами, и все. Все на ваш лад говорить, правы вы, неправы, и тогда ваше дело разрушится. А для этого, дорогие друзья, естественно, нужно любить друг друга, желать друг другу добра. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ говорит, «Ма тахабба ithнани филляхи, илля кана афдалюхума ашаддухума хуббан ли сахибихи». Если, говорит, двое любят друг друга ради Аллаха, то лучший из них тот, кто любит больше. То есть соревноваться в любви еще можно. Чтобы достичь довольства Аллаха, ты что можешь? Любить еще больше и больше. Таким образом ты станешь лучше перед Аллахом. Пророк ﷺ сказал, это кудси хадис, Аллах Та'аля говорит, «Инна Аллаха азза ва джалля якуль». Аллах Та'аля говорит, «Кад хаккат махаббати лиллядина ятахаббуна мин аджли». Аллах Та'аля говорит, «Моя любовь будет тем, кто любит друг друга ради Аллаха, ради меня». Аллах Та'аля говорит. То есть я буду любить того, кто будет любить друг друга ради меня. Все. Хотите любви Аллаха, значит, надо любить друг друга ради Аллаха. Также моя любовь будет тем, кто стоят в одном ряду ради меня. Это что значит? Приходят на намаз, встают на намазе ради меня друг с другом. То есть в намазе они не выбирают. Так, с этим не стану, этот бангал, Бангладеш, этот пакистанец, да, этот такой, этот сякой, этот немытый, этот рабочий и так далее. Иногда в мечети там пытаются начальникам какое-то особое место выделить среди начальников. Если человеку все равно, с кем он стоит, он ради Аллаха стоит рядом с мусульманином верующим или сидит рядом с ним. Иногда приходит и говорит, хазрят, вот от того плохо пахнет. Так приходят и говорят. Мы, говорит, тут намаз читаем, сажда делаем, скажите, чтобы они помылись, говорит, от них плохо пахнет. Конечно, кто пришел с плохим запахом, он не подумал о других. Да, конечно, он виноват. Но и ты рядом стой, терпи. Приходится, потому что любимых всегда терпит, если любишь. Когда у нас рождается ребенок, мы же не идем его менять. Правильно? А ребенок что он? Он и воняет, и какает, и писает. И не у всех дети красивые, так скажем. Да, я знаю от детей более красивых, чем мои дети. Я же не иду, не сдаю обратно, да? Дайте мне красивого. Потому что ты любишь своих детей. Это мусульманин, ты и любишь его. Да, чуть-чуть пахнет, но стоишь и терпишь. Моя любовь будет тем, говорит Аллах Та'аля, кто посещает друг друга ради меня. То есть ходят в гости к друг другу ради меня. Они ничего не ждут, им ничего не надо. Но они ходят ради меня друг к другу в гости. Также моя любовь будет к тем, кто расходует друг другу, как это будет по-русски-то? Друг для друга, друг или друг на друга, так скажем, расходует ради меня. То есть друг другу они тратят деньги друг на друга. Пришли в кафе, там ради Аллаха кто-то расплатился. Они не читают копейки, там, да, так, хлеб твой, там, да, это не мое, там, давай. То есть ради Аллаха, ну, если деньги есть, конечно, ты это делаешь. Если денег нет, деваться некуда. То есть тратят деньги ради Аллаха друг на друга, не жалеют. Также Аллах Та'аля говорит, и моя любовь будет тем,
кто помогает друг другу ради меня. Не оставляют друг друга в беде, в любой ситуации. Днем, ночью. Там, ладно, я вот этому помогу, потому что он мне помог. Этому помогу, потому что от него польза может быть. А этому можно и не помочь, нет. Если ты ради Аллаха хочешь что-то сделать, ты здесь причины не ищешь. Ты ищешь возможность. Ждешь даже возможность, чтобы помочь кому-то. Вот это, дорогие друзья, истинные мусульмане и те, кого любит Аллах Тааля. Иншаллах, скоро у нас Рамазан будет. Я надеюсь, что мы вот с такими чувствами встретим Рамазан. Потому что во время Рамазана очень важно не только держать уразу, а очень важно укреплять отношения между мусульманами. Мы будем ходить в мечети, на ифтары. Кому-то вкусные достанется, кому-то нет, кому-то холодное что-то, кому-то горячее. Кто-то на полу будет сидеть, кто-то за столом. То есть вот эти моменты будут. Кто-то в мечеть придет. В мечети иногда начинаешь ходить в начале Рамазана, все хорошо, а потом в конце начинают ссориться друг с другом уже, надоедают. Каждый день же видят друг друга. Поэтому благодаря вот любви, благодаря этим хорошим чувствам у нас налаживаются отношения. Мусульмане в этом очень нуждаются, дорогие друзья. Мусульман очень много. И очень нуждаемся. И много мусульман сейчас страдают. И в Европе страдают, и везде страдают. Не говорю уже в тех странах, где идут войны. Есть мусульмане и в России в тяжелом положении. Поэтому наше сердце должно отзываться на всю эту боль. Если любишь, то отзывается. Когда ребенок болеет, это хуже, чем сам болеешь. Почему? Потому что любишь. А здесь вот то же самое, дорогие друзья. Мы должны понимать, что наши братья – это так же любимые, как наши родители и дети. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.